Ka SNAPSIM College Makarwat nantaka sengi kali oban pelaj pajba ya arteli ki bos. Kiban long ki kali kiban aji syakri naka mata ki samla pule. Kite ki kali kin kit ya ki samla pule kiban ki shnong ki kampaji naka teka college. Ya ki arteli ki kali la pelaj pajba ndau ba renekton lang dotong khar ubadi UMLA ka Makarwat. Bar uba karna sosyang MDC harengkat ka jingdon lang u Dr. KK nang sej principal ka SNAPSIM College kitkhot ka governing body kinuhikai pat ki wede ki rurang ba. Kini ki arteli ki kali, kidai ki badan yu registration number ML not iway, henyolai henyo not, but ML not iway, henyolai henrusau. Kung kada kajikman nga, subaban kemana kini korba, ya kini ka bos, lahat like pada minta kasih. Nega bos, ngin yo ban kap yo no report. Pau kajing ai kublai ka big congratulations junga ya ka successful story jong ka college hangne na ka por ka bang UI pa ka college kala nang roy. But ngiso kuman hado ka tab UI ba ki services jong ka college kam simkut ha ki classroom andre kalami menta shabar jong classroom. I wish the college all the best. Hakajing yalam jong principal blok aktif hadu kata-kata ikmit nanti bagane ke college kanang piar kitab niang ban syakri ya kipajba jong kane ka dong ka than jungi jong ka district jungi ka we ka pos ko pat ngasuk mana tu kata ka bangin saya on pli ke bos ka balong ka syakri ya ki khon ki kena school ki jungi ki kena college ki jungi pat ngasngo ban ai kublai hadu kata-kata ka sarkar hakaba UI begini ki bosau kila suyang hakalang ki surok ki karkhana kila kelalong ki bos nongra job haki karkhana ande UI hangne kila pu biang crack hak bagi yang hangne hak college ka jongi hangne SNAPSIM College ngakan mau itu kentin ka baong kaspa na ki nongra job nate wealth out of waste UI hangne ka bal putri kami ta kentin hak bakalalong kaspa bakrau na kinong rajot na kibosrim hak bahangne kila bahabiang man ai service ko ha ya ki paidba jongi ikna school jongi bule shibne ya ke jinglong balaklo ji principal patricitum ban urlong ikene ke jing temu ke jing angnut ban yo ke bos hak bangin yo ban sedang ngadu menta hak bangin yo ban lunch menta ke arti lagi bos hak mat jongi hangne bat hadin ru ngina sayo biang ya ki wedi ki rasa kuble shibon Senong ki bakam jingai kilasa alpa hamo kerwat lakalong apa hostel jongka college ane kalak banlong hakiwai ki jakasa ke jongki hari na kiwai nam ta kiwai pada kisnong ki bajingai ruem jan ruem kata ke ka service ke bangidon kam na ke benta jongka bos bakde ben poi ya ki student ki jungi nam ta ke jingbet ke jingbiang ke jongki nganget balma de ke jing sedang in senang la ban le kam ha shu banon ra shu kini ki bos ke mangalong bagi kerman balung ba kini ki lat kebangi ni persang banwara nam taki student kanong ka jingkur khu na kam taki kimi ki kpa kimdon kam shu ban kuslai ya ka banwat ki jakasa ya ki khun ki juki hangne mokrwa bat kimdon kam banda kuslai than ya ka bailet ka baiwan juki namar ka boss fair ka bangi ni haban chim na ka bai boss ka bangi haban chim ngin chim hakata korkom ba kan duna bani nujor bat kalai kawan kajungki lingba ki wai patiki mode transportation kata kade kajingkwa kajungi bananya balingba kane ikna ki jungiru kin khamyo ekapor ban concentrate kajing pule kajungki bat ni kmelenti bakum ba ka college hadu mentamane ka pass percentage kajungi kalong khandai 4% sijrong ikmelenti baki snam ki banwan ngila ban pas 100% ki student ki jungi lembaga je train katlam nadu ka kobni mudi kinong hikai bat kumjuru na kamta ki student yang ki babon ki students ki jungi ki kala drop out badru ka attendance ki jungi kalong kabaduna kapolong very irregular ni persang banwat ka daw bat ni syam bakadaw ka khmat kadai ka jingbom don ki transportation facilities don ki student ki bahapan seu kabai bos lane kabai kali arpa tingka ka hisni
ban poi hapo juga college. Nak tak kadau nak liang jongka college por kuing perkhat. Bangi don kam bandon ki bos juga college kabala banyarap ya ki kena ki jungi ki bawana ki snong ki compare ban poi sa kelas man lakasni kumjuru haga jing seu kabaret. Nak tak kadau nak liang college ni shem ni ki jingit kle ba haga ding sngi ngin salon shikini ki art li ki bos haga jing sedang. Bat kini ki bos kinian nadu nawase hamato pada nangta syadu hasingi mulai bat kawai ka bos kanian syarang mau jakram bat kumjuru ikni kisnong ki bakhamjan na kalian ka college ngila persangru bat penkra sa artli shu ki bos ki baniat ya ki wai kisnong ya ka bagnim pat simlah kedau hadu kani kesngi bat nganget bat ka jingwan ra sa artli ki bos nginla ya keban penpoilut sya kisnong ki baper hapo jong kaneka dong ke area mau korwat berkuai ki kena college jungi pokon pulih ni ki dia patip ya ketika inisiatif lan negara jing sedang keba rapa jong ke college baka hapo ke jingalam jong babu Edi Ramsej principal Dr. Ikinumsi kiwi ki bayadon mata ki noikai ki bela plan ki bela syong hamtam ni kata transport sel kebagi plan kila perkat kum berarti ngera ya ketika jirsuk ya ki kena keban lek pan wan na keban poi hapo jong ni college kalau lang ko job kini kesini na pau ke jing sukman kum ka college bat baro bayadon hamni bodon mata pengai lala bende kum ni kum ngilom namar ba kadi kecing terilang berkot hapo kecing lam berka cepat kecing sandur keba kam yar berka kam yui cengai nau principal pi jungi kini kai but nilai nak kalian kewening boding ipek ya bat menjur ya approve kai keba pi plan pi nak kalian kejung pi kini kai but berkat principal ni kemen pakasor karu lembaga jiwan juga jom chief secretary yang ni kemau yang kepala kular pang ai kini ke bos wudwud nak kalian principal jungi kan dapat selam brainstorm pan budin bat pendap hak ban let pan repair bat pan pai kini ke bos bat bentang layo kini ke atli nget bat kani ketika service ke patam nak bentang jungi kena nak kendong jungi sini ke baduk kantam ke banyo ya kat kani kelak ke kebu ban poi yang ni bat ban paying man kasni akador kapat kajing kerduk jom kikmi kipa kanirap sibun kalau pekat ha kisni di senam di panawan ni kerman sekamru bakal nika bos baka jingdon juga ni atli ki bos kedi kapor pada sesa atli kembang yasno karena ika jing sekri kiba kamha ya kabak ni sutu bangidon kat aspa ngut ki student kiba pulih ni bakal long kajing irap ko kraw kamtam ya kitu kiba mkotbor kabagi di berpoi kelas man kasni ki haban perno arsngi lasni nomor bakimla pan yo baik kali man kasni renang ni khmat ngitskan begini kena school kan long kejengkerku bakin poi regular sports class buat kamtam kin pas pa haki exam per ai kejengkerku kurdo ya ke college di noikai ya ka transport sel bakin nang lak penyai kamba susu bakan ni kan long kenem don kan do jemput hakini kisni por kemenuan Lisbon.